Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio sepen. Nah baliki parakai adisingan nawata kaleta Iya. atau membantu memelihara daya tahan tubuh. Wah sedeknya dipakai Rindo. Agai. Ya rodo bahasa Iya, Indonesia. dek kan ya tahu Indonesia Toma. Oh iya iya. Iya. Daripada bahasa Inggris ke Indo. Oh, coba kayak. Can you help me? Thank you. Prebi. Iya, thank you peri-peri. Peri-peri, macet-macet. Yes. Oke ya. Yes no. Ngerasa di batu tak uji yang Indo bahasa Iya. Inggris. Magai. Tandra deru riseng betuana. Hmm. Ujawab memang kada yes. Yes No. Padahal kurodo soalnya are you mungkin maka dan yes. Iya, jadi maku nih kasih na kok yes no miris. Tongang Indo. Iya, Indo. Iya Indo. Syukur kina sama Poji. Iya, kaki nasa si rontok ya deso Iya, eso narodo Jumat Dindo. Tanggal asarai. Iya. Ulep itu tahun 2020 di. Iya, kasih kina sa ko tanggal asara. Iya, tenriset di Dindo. Tenriset di tongang Indo. Iya, aku pura ni mat ulep itu lah siaga si Rodi, ulang ngarua. Iya Indo. Agaro ko ulang ngarua. Agustus Indo. Agustus. Iya. Itu namanya hari kemerdekaan ta Indo. Oh iya ga tanggal 10 pitu reke. Iya Indo. Iya. Semoga magati lenyak ni COVID-19 Indo. Tonga. Supaya nule taita paskip braka Indo. Iya. Madani seroki sedih. Mako tonga. Iya. Kurang miga macho Indo akro. Iya. Nakut nule cerita-cerita Iya, cedero Indo. Indo utu na reke masih laki kan kamatora ke pemilihan makoroda di paskib Iya, Indo. beraka. Paskib beraka. Jadi ero reke toh yo bi mana ni reke ya di si kelas reke toh. Iya Indo. Lo kaku kantoro iri tamani reke jolo toh. Pede Tony kapang. Aja bawan. De pakasi urapi lo na pinte maka de ni nasa de. Iya. Padahal weekend de elok lah dekat kasih mantaji pakorodo paskib beraka. Elok lah dekat tapi maku kuangi de pakasi nano. Tercapai. De pernah tercapai. De sekedar magapi. Nuleretan reta toro inde irita. Iya, tapi alhamdulillah kantona roket se diano rekeng. Pencapaian rekeng. Iya. Gerak jalan masal. Iya, gerak jalan masal. Iya, kata gerak jalan tapi imun rila da topa. Iya, Indo aku tome ya Indo. Iya. Perwakilan pura di setiap Iya, kelas. iya. Tapi erodo agak senang nasa anggota aku mige papak genep kasina. Supaya dia nak beri saya pertama bawa ni nasa Indo kalong kasih jasi pan. Apalagi Indo komega tau mitaki. Semakin manu kisah di. Iya di. Mau itu ya minta kan kasih lona. Tapi engkau tu nak gerak jalan kita. Engkau tu ya seyil nah. Iya. Kami dari. Makro tadi. Aku biasa ya. Kelas 7 bisa tonji. Bisa tonji. Bisa tonji dong. Dia kena kelas 8, kelas 9, kelas 7 bisa tonji. Tahu. Iya Indo. Iya Indo. Iya. Jadi kaki nasa si rontok ya de sesona Jumadi. Iya Indo. Nah waktu nasa makukuangi 40 ni menai tahi sadana tete 10. Iya madam padam paki jolo dindo. Nasabak matanga si kita ma. Iya madam padam paki loka kusini na sodagar. Iya. Iya makadai sodagar. Madam padam pasi baja maku si roh. Igana mi sengi baja. Sengi anu rekedi kesibukan. Tonga Indo. Iya jadi ditambah lagi Indo pusa ki mitala lenge. Iya Pak. Iya korola lenge jadi maguling cenek pi jolo. Maguling cenek ki. Iya jadi maklumi saja di sodagar madam padam pemani ki bawang. Iya, tapi di mana mari gaga nasa bai silong kami bawa matu sodagar kula lenga carana mapa dendang elok-elok daerah. letuk matu tete 10-2 insyaallah Indo. Tete 10-2 di insyaallah. Jadi silong ngi sodagar si ba ilong-ilong ngogi. Iya, Iya rega ilong-ilok daerah dindo. Ya rodo ilonan oleh manalo sodagar yang penting lagi. Yang penting jarang kita putera. Oh iya. Iya, nah kok misalkan ya miro elon na idimi mangana nyawaku. Iya. Iya atau idimi poji,
magala seroni putara di. Magala ni, malalut ni rekeng iputara. Angka sadi pura lagu agaro sipolo agaro. Sipolo paria ka agaro. iya, cani paria. Loro paria di. Iya. Deto sengkai kalinga ya ro dindo. Oh iya ga. Idi, iya magalawang kalinga. Oh. Iya. Jadi Indo perlu to jolo iya no sodagare makukuange Pak Mai gato mareng kalinga. Pai sapa-sapa jolo dindo. Iya. Halo warga Nana Sebulukumba melalui radio Matahari FM magaga tumai kareba. Iya. Selamat tangga somaneng untuk Idi. Iya, hero nasa kay ko jama-jama nama kukuange. Salaman ni sibu-sibu. Iya. Aja telu penasa manre ele. Iya. Aja taman rele dengan harapan. Utamakan dengan sarapan. Iya. Aku harapan mereka iya gasena iyan rele det utama so. To nganginda. Iya, tapi kok sarapan ka malisat-lisat na bawai di. Iya. Oke, selamat ni mareng kalinga untuk daerah Bulukumba. Iya, selamat tangga somaneng. Angka tu nasa pareng kalinga melalui radio radio El Jaya FM. Kubone Indo. Bone to sinasang. Selamat to ki mareng kalinga mana. Iya. Apalagi nasang Indo. Iya Indo. Semenjak pada cengin na rekeng tower iri patetona rekedi. Iya Indo. Iya, tapi makukuange magero Indo. Makukuange. Iya, makukuange Indo kan melalui Indonesia Streaming mi. Iya Indo. Iya, biasanya tuh pareng kalinga melalui bone palimay gabantama Indo. Iya Indo. Kay koroma yang botuwo, wa nunding, katonya aga pamuhar. Iya, pokoknya sini-sini na nasa kubone di. Salamat mana ki mareng kalinga. Iya, katonya aga depanya mengi koromai. Iya, depanya mengi. Jadi untuk saudara naseng ero mareng kalinga melalui radio El Jaya FM, Matahari FM, Sibawa, BJB FM, kuto sinasa daerah Bontonompo, Kabupaten Goa. Nako iloki nasa bergabung kula leng acara nama padenda si Bendo kalau nendo cening. Iya. Naule mi bergabung kutegi nomor na rendo. Kunolo arwa sedi epa arwa 2 sedi Indo. Iya. Ako deta puas rekeng mangkalinge sadan Indo kalau si Bendo cening. Elo landra kimi tetapan Indo kalau yang bersinar di hari ini. Iya ga. Bersinar ga. Iya, bersinar. Lampu. Oh, natapa lampu dia. Jadi pede lampu makalameton. Oh iya. Iya. Jadi Indo. Iya Indo. Iya ya rodo nadi nakolokin sama mita Indo kalau si Bendo cenim sementara menyiari makukuangin olema. Iya. Aku tegir Indo ku YouTube channel na Iga Radio Indo. Iga Radio baru di. Iya, Iga Radio baru. Ya, jadi rasa dagareng ka YouTube na tabuka ni korota sapa ni. Maka da Iga Radio baru. Katumatu paling mariase maka da live sementara live dapat cek ni korodo. Tapi sebelum na rodo aja terlupa subscribe like komen si bawa share siku anggota-anggota tak lainnya di supaya maiga manontong. Jadi rasa dagareng manontongnya makukuange ku channel YouTube na Iga Radio baru. Kalau kita selesai silahkan di. Sementara matuk pas menyiarki baca-baca tuh nih komen-komenta. Oke. Iya Indo. Jadi Indo. Iya Indo. Detu kada dua mi bawa ku head Indo. Telu ki maku kuang edi. Iya Indo si Bio 7. Bio 7. Iya, makadame saudara ge seru Bio 7. Anggota lat deter Indo. Oh, aja bawa nah ya narone rasa sandreki Indo kalau dindo. Iya. Apa aku iri tani maku kuang jama-jaman Indo kalau ikasi. Maret jilat de. Tega ni kudare na. Iya, to ngang Indo. Tega ni osina ga kasi. Tega ni lokamala pakan resapinna. Wi kande. Megalandra kasi jama-jaman Indo kalau. Iya, tapi nako tane matore ke Bio 7 Indo di. To ngang Indo. Indo doro na mesa loka studio Magani taita Indo kalau magala ni tu. Alhamdulillah. Iya, Jadi rasa dagare, nako pasti na makareso ki malade, ku ki gagalunge. Ya ku ki gagalunge. Iya. Tegi kina sama jama, apalagi kan aku biasanya tuh jama-jama ngero tuh da tutu Indo. Iya Indo. Iya biasanya pak kontrol enako makoro dadi. Tuh da tutu mak komputer Tony.
Iya, biasanya kan ya rodo matai manuto dindo. Iya, butuh tuh perlindungan Indo. Butuh tuh rekeng istirahat, perlindungan. Dia kada pakai kacamata mi bawang. Iya. Jadi nako misalnya aku rekeng yolo na komputer retudang tutup. Tongang Indo. Iya, tuh udah tutup rekeng misalnya jam kerja tak 8 jam. Jadi nako ku tutup rekeng komputer remak kita. Jadi dek tuh na sehat untuk matai. Iya. Ada kada bawa manu mak naseng Indo kalong manre mak naseng wortel. Iya, atau makada malolo mumpa Indo. Iya. Dek kada ya rodo malolo na matowana. Iya tongang Indo. Nako masangi matoni reke pake rodo komputer. Iya. Dek kada komputer mi hal-hal yang umum misalnya HP. Apalagi nako pasti na dek nagagatao nako dek HP na dindo. Kamanan na. Apalagi kolong kayak sengaro game-game Indo. Iya. Untuk erodo anak anak bicu mi makorodo game-game makorodo. Iya, jadi ya narodo nako misalnya karekeng namun irekeng KHP ta perlu toki rekeng untuk meluangkan waktu bersama keluarga ipasalan irekeng rodo HP ta apa na angka biasa poro bacen do garo Indo aku elo kimi tena sipa na tawe ai tai watuna mak bicara si batau lainge. Oh iya. Nako agak senah nako iye rekeng ada tapi mon memang HP iris ni tu makada dek nanula dek ya hede dek napa batila de cuek kita una dingin nih aku tongan tapi nako tahu anu mato rekeng pasti na natar HP na napa newa ada newa ada rekeng rodo balina. Iya jadi hal-hal kecil itu bisa dilihat dari perilaku na setiap hari. Dek kada masusa pire kita panabantu makorodo. Jadi aku ni roda dindo. Iya Indo. Iya. Napa Indo? Iya Indo. Nan saba makukuangi pataplonia Roman di salina tete 10. Jadi palebangan ni watulo ka kosadagare. Ajakan nasang angkalo maseleng. Iya, atau mak jumpa. Mak jumpa Indo. Iya. Ya tamani mai kenol arwa sedi apa arwa dua sedi. Dua sedi. Iya. Angka tutur undangan Indo. Undangan. Iya, undangan untuk semua laki-laki. Oh, semua laki-laki. Iya. Wah, selesai undangan buat tingat ta Indo. Wih kan masih ilag nggak sedih. Iya, tapi tiba-tiba mengundang. Dek kedai di masih ilang Indo. Namun sedih masih leto. Iya naro Indo. Iya. Agar ro Indo undangan. Mak Juma matu Indo kan sejuma. Iya. Jadi kewajibannya rekeng orang newe untuk loka mak Juma. Iya, tiga nasi yang penting orang neki loka mana ke mak Juma. Iya, tongan Indo. Pak kewajibatan nasanya rodo di. Iya, jadi Indo. Iya Indo. Makan jaga panak kepala bejolo di si dielong. Iya, elong aga naro Indo. Karena sekuhede elona elongo gini. Iya, igar pakai lona. Iwan HR Makada anak darah kutu. Oh, anak darah kutu. Ikan anak kena yai. Ajak tayo tak saudagar. Pasang Indo ini. Oh iya ga. Oh iya di. Nalupa ya Lin. Anak darah kutu. Iya. Aku itu nereking anak darah Indo. Mako kuange. Agak pesenaro. Ku tutup mi kamera monro. Iya Indo mang HP tutup. HP tutup. Yoli ini mah tuh dek na kalingai. Iya. Atau make jolo ka anu. May gaida jolo na. May gaida jolo na. Coba na minyak tanah ro penuh nih. Iya tonga. May gaida meto jolo na ko misal na yari anak darah kutu di. Iya. Tapi ko to malintak meto rekeng tenri surona na lokay na. Iya. Kada toki man Indo raji kita pede irita kindo. Iya. Itu na ro seri kesedian. Nako misalnya suro kita pemanu kiseding. Dei seding marjing. Iya. Kedai indah kalong. Agak senah mapalipu kuroy. Mapalipu kamara kurodo tapi di sedih marat jilat dedi. Iya. Dek na pada nako idi metore kilo kapalipu sendiri atas inisiatif tak atas nyata meto. Iya, tepa namu reke lawan-lawan sering maneng. Namu debu-debu kanue sering maneng. Oh, jabawan aja metona. Iya. Da para isika. Iya, aku digamita ki. Tapi kong kami taki makutu ki. Magi rodi. Dei sekedar magai. Iya, jadi jatuh cewek saudagar. Iya. Tapi kau saudagar maret jimana mah.
Iya, jadi koma gitu apalah bani jala din se dilo poleh Iwan HR makeda Anak darah kutu.
Indo. Ye. Iya, rewa sikina supaya madi. Silongangi sodagare tentu naku. Aropon api itu macam ke enang. Walaupun melalui Indonesia streaming. Iya. Jadi Indo. Iya Indo. Awatnya sama kukuangnya enan nih mana excellent tete 10 sedi. Iya Indo. Ada sekadar masalah jaringannya gato magai. Coba-coba yo na miss call tapi dia mati tak nelo tama Indo. Oh dia mati di. Iya. Iya, dia sekedar jaringannya kapar rumah kordi. Iya jadi Indo. Iya Indo. Sambil itaje-taje mata pete teleponnya, engka jolo bicara-bicara jolo Cina di. Sambil itaje-taje pete teleponnya. Kan maku kuangnya pandemi mupi. Iya, pandemi mupi. Pandemi COVID-19 di. Iya, jadi elok kamaku tanah jolo Indo cening. Iya Indo. Magi nang kaya sengiro COVID-19. Magi nang kaya sengiro COVID-19. Dari sonona. Oh iya kan. Iya, asa namat to na Indo. Ya rengi ke peneliti itu maka daya jenisnya virusnya. Apalagi kayak varian Delta na Dindo. Iya. Pole India. Lebih ganas gaya Dindo. Iya. Jadi perlu kiro hati-hati untuk sekarang. Naku wisengnya magi nang kaya sengiro COVID-19. Iya, 19 dari Indo. Dari agar Indo. 2019 na sengiro do. Kan cepat-cepat ulan na biasa rodo na apa. Na boomingnya heden wedi virus Iya Indo. Jadi ya sengi COVID-19. Naku wisengnya. Iya. Iya, jadi ya jadi harus ada gare kan makukuange loke na sama jamaga atau loke ga pokoknya masuk boleh bolata aja terlupai ya rodo masker ta tuli pakai iya ya rodo jarita sangit toy bisai tong Indo dan menjaga jarak tentu nato Indo jadi kan makukuang katona rekeng agak senar kemajuan reke Indo anu reke vaksin tong Indo iya boleh pemerintah ada rekeng aja dia harus ada gare nako de patapora vaksin lo kan vaksin Iya, gratis mo pa. Iya, gratis mo pa. Aman to pa Indo. Aman to pa, halal. Halal. Pura ni kay vaksin Indo. Alhamdulillah pura ni tahap pertama. Tahap pertama napay ro. Tahap kedua insyaallah tanggal 28 si mato di. Iya. Iya, jadi ya rasa dagare yana rona paringarangi di 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Iya. Jadi Indo. Iya Indo. Sambil agak senah di luar daripada itu Nero 3M Indo. Kata tuh tips-tips nah untuk menjaga pola makan yang sehat selama pandemi. Supaya kan dari gaya hidup tak torekeng ero do Indo. Iya Indo. Iya jadi maragero tips-tips na Indo. Jadi rodo makanan-makanan si bawa minuman-minuman rodo ikonsumsi Iya. Na pengaruh itu rekeng rodo kemampuan tubuh ta untuk mencegah dan melawan berbagai penyakit. Iya, jadi rodo tahu biasa kan terapkan nih pola-pola makanan yang bergizi, bergizi seimbang, dan biasanya lebih sehat di contohnya sayur-sayur, buah-buah. Jadi lengkap na sengerodo vitamina, karbohidratna, proteinna, mineralna. Jadi pokoknya lengkap mana reking rodo dinda anuna agak senarodo agak naro gizina iya gizina lengkap manang seimbang manang kayak dikata-kata makan 4 sehat 5 sempurna agak manang ya rodo kalau desa Indo engka sedih susu iya engka daging engka sayur-sayuran iya engka buah-buahan iya si bawah biji-bijian iya ga jadi ya renaseng 4 sehat 5 sempurna Indo agar Indo agak taseng yona engka susu daging iya sayur buah-buah iya biji-biji yang kapangro biji-bijian maku garodo iya kalau ini saya Indo jadi rodo biasa nanako manre maku ki rodo Indo 4 sehat 5 sempurna lengkapnya rodo kalau sehari-hari tak ini Dito Rois yang Indo tapi kau menurutku lengkap nih lengkap nih menurutku jika mengka ya rodo edukasi lainnya Indo maragero
Iya, jadi kata tuh nasa pentingnya gizi 4 sehat 5 sempurna. Iya, Iya, ada kada untuk anak, untuk orang tua pastinya untuk idik remaja. Wah, idik remaja kan matuani idik dinda. Iya Indo. Tapi dia memang gak Indo tetap jaga kesehatan tak. Iya. Jadi rena senge inti dari 4 makanan 4 sehat dan 5 sempurna Indo. Iya, Indo. Yakni engka karbohidrat, lemakna, protein, mineral dan multivitamina. Iya. Jadi Indo, matu pika panggilan jadi nasabah angkat tepat telepon hede. Kana Indo. Iya, oh iya terima tadi jolo mani di. pale. Iya. Halo. Ya, sorry. Ulangi. Halo. Yosepen bantu pediceng di sengen otak. Iya, assalamualaikum Jolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosepen. Assalamualaikum. Iya, Bio7. Na bantu pediceng di sengen otak kaleta. Iya, Iga tuh mai. Boleh bone, boleh lapri. Pole lapari aja. Bone di berarti anu ya. Iya tahu Rindo. Iya, deta iseng Indo. Tatane niga idi. Iya, iga gitu mai. Iya, mua Yupi Bugis. Upi. Upi Bugis. Upi Bugis, wasi Yupi. Upi. Upi di Iya, magaga tuh mekareba Upi. Alhamdulillah, ma ceke-ceke Indo. Oh, macek-cek sini. Oh, bosi-bosi gak kutu mai? Bosi-bosi bosi wanina letu di subuh. Oh, wani letu Iya. subuh ni. Oh, pada mako he. Iya, Upi. Tiga pasti nak monro Upi. Lapri di. Lapari aja. Lapari aja. Iya. Iga na Upi. Tak lupa gak sedih. Iya. Agak-agak situ may kesibukan. Alhamdulillah, lega sih bukan soin pada pilok ke Mak Juma. Oh iya, iya, kesibukan na nasi dulu ka Mak Juma. Kau pura ni Mak Juma aga na ijamar ro. Ye. Aga Cuma tuh di teh agak-agak di jamai. Iya ga. Wasa kana tu may rencana makadelo ka na sa loka kuhe. Agak betul aku buat di teh pekugat anu itu Pak. Cuaca tentu jadi. Oh iya di. Ya, tergantung Iya, cuaca anu cuaca. Iya, oke nih pale di Upi. Iya, jaka pale lo kina sama lo. Iya, jaka mangka elok tak kalinga. Elona Armandian Tersanda. Aga judul naro. Bila awo. Bila awo. Iya, capak na reke ngawo edi. Oh iya. Bila awo. Atuto ki pa na reama ki bila awo Nonori amat. Na reama ki. Iya, oke nih kan terengnya relo na Armandian Rosanda makada bila awo. Upi. Na sampai simpai mulangi si kampungku udah senge ambo tuo. Iya. Katoi pamuhar. Katoi sengeri kah rumah pangimpangi. Ruswandi. Iya. Sositeng Mama Al. Ibu Bapak Alna. Iya. Katoi anu Saki. Saki. Saki mak Juma Saki. Iya. Iya pero yang mana-mana lah. Yang mana-mana nadi dek gaga pasilaingang. Iya. Untuk indok kalas tu bawa igai. Indok cening. mah. Indok cening ngomong. Cening mas surana nang kali nggak? Wih, aku sadana indok kalau mapai kasih. Mapai. Dia mau malunta. Apa malunra? Lagi na tuh sedih balik bolu nasue. Iya. Iya. Oke nih. Di malunta ya. Teruntun. Siantak metu nih reking. Iya. Selama kita terjemah Oke. Kemarin sejumlah emak barasa bantuin di jamaah memulai story dicau lebih tahu. Amin. Karena sekitar Jumat berkah. Iya. Oke nih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka ni nasa ngona
Upi. Upi di. Ku tege lapri bone lapri di lapari aja. Tamana sama seleng untuk Elona Armandian Rosanda makada bila awo. Kan itu me wakiri ngedi Elona. Iya, tutu kiri ngi pakai angin di. Iya, den perengi matu. Tutu me mani. Tutu ni Upi di. Terima kasih Pak Indo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Bio 7. Halo. Oh ya betul. Makun Rai sak di Dindo. Iya, terima kasih banyak Pale untuk Didi 9758. Iya, kali ngatoi tapi agak lambat memang kalau streaming. Jadi jangan tak kalinga koro streaming tak. Kita kan di Pale Rendo. Atau kalingan iku HPW, ketemu tu sadana. Iya, kasih tendo Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Nabantu ke para kedisingin ng otak kalewe. Iya, bunda apa Iya. Bunda uha. Iya, magaga tumay kareba bunda. Halo. Matengah Indo. Halo. Iya. Kareba makan jama. Oh, makan jamu. Alhamdulillah. Mak japa-japa nih di bunda. Iya. Iya. Bunda uha kami gak bapak sapa. Kami di. Tudang. Tuda sih. Iya, insyaallah. Iya. Terima Tony Pangyano. Kesehatan. Iya, tapo do sehat-sehat kimat terus di bunda si bapak sapa. Iya. Cuma lo lagu tau Iya, Elona ga bunda. Elona siraga-raga. Siraga-raga. Iya. Iga na teringnya rodo agar-agare. Iya, siraga-raga mana. Oh iya, raga-raga le. Iya. Ya mana na sinin na warang kalinga. Oh ya mana-mana nadi. Dek gaga pasilengang. Iya. Pasilengang sina warang kalinga. Oh, iya. Iya. Amarin kaki sehat. Amin. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak toh bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kanina sangon na bunda uha. Iya, sementara galaraya, iya ku galaray si bapak sape. Iya, makukuangi makilo-kilo mo pedindo. Iya, tapo dong kakina semagati majapa. Madisik-dising supaya kaki matu si runtuk-runtuk si matu di. Iya, jadi Indo. Iya Indo. Waktu na sama kukuangi saplonia saraman na isa na tete saplo sedi. Makan jaka panaki baca-baca jolo komen ni Dindo. Iya Indo. Tabaca nih di jolo iga ngari na komen pertama ku channel YouTube na Iga Radio baru. Iya, engkau itu Indo Ria Yulia Indo. Iya, halo Ria Yulia. Makedah halo. Halo toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tega ki mon ready Ria Yulia. Tega ngari monroy. Iya. Artis nang gaya nalapang Wih, dede. Lo kita pek mau foto-foto si bawah. Oh iya, lo ke bawah Indo. Iya, lanjut. Angka Indo yuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Ana baliki parakai adi singen nawata kaleta. Iya, cantik nama nasi Indo-Indoku. Wih, masa sih? Pasti ya kau bunda uha nama kada Indo. Oh iya, tapi nakala cantik kak ya. Oh iya. Iya. Mamuareki sehat materu Indo cantik. Amin. Semangat kipale. Iya. Ino.
ino korodi. Semangat ki balik di aku rona Oh, sebetulnya. di. Oh, ya. Hui. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Bunda Uha kena Sekogala Raya. Si Bang Bapak Sapa korodi ya. Sementara Puratonia nak bergabung melalui telepon. Iya, lanjut. Jajang Mulia Dindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Indo Iya. Malaysia hadir Bio 7. Membantu memelihara daya tahan tubuh. Agak kare batu Indo ri sona juma. Iya, mulai sona sene letuk sona alhamdulillah makanjak-kanjak mau kare baku sebab kare banin dok cenidi. Alhamdulillah. Iya. Tapodo makuto mana sengi di koromai Malaysia. Katokina sama kanjak-kanjak di situ si bahasa sekeluarga mana. Amin. Ya jadi ndok makanjak kapan aku mau putara elok ki jolodi. Iya, engkau na 2 elong. Igaro enak. Armandian Rusanda makadabila awo Si bawa. si bailona to si raga-raga polis hale AS. Iya. Ya jadi komak itu Salam manaki mareng kalinga.
Iya Indo. Iya Indo. Iya, kasih kina serewa pa imadi. Silongangi sadagare. Tentuna ku lalang acarana. Mapa dendang elok-elok daerah. Iya. Ay, Jadi Indo. Iya Indo. Iya, makan jaga panako yan di. Agak senai lanjut si jama-jamangi ko lalang acara yede. Iya Indo. Agak senah iterima sina seperti teteleponge. Kan Indo. Iro na sangelo bergabung si bawa idi. Iya. Aku nalo arua sedi. Epa arua-arua dua sedi. Iya, sambil itaji-taji sina seperti teteleponge. Yang kita komen-komen tama Indo he. Iya Indo. Angkai Mahmud Ramadan official. Makada. Selamat sholat Jumat. Iya. Depa utuna. Tanya apa kasih Iya. Dia pernah laksanakan Iya, tapi aja kama lo kayo lo ni masih JL. Iya, alena buka Indo. Iya di. Iya, jadi nigi na semonro ku masih ji Indo. Iya. Mapamula na sang tudang reke di masih kiri aga. Iya, nigi na semonro ku masih ji mapamula na sorok na jumae. Letu reke subuhe. Ya narito tau tak gonci kula lemah siji. Iya. Cocok nih tau? Cocok Indo. Iya, ikan mulai karya. Tak goncing nih tak goncing. Iya. Iya. Dek tuh nak kasih nule gora. Dek tuh nak kasih nule lalena Tommy. Magan dikasih. Iya, jadi ndak makan jaka pandak ilanju yon na erodo. Kau nama kedakian na 4 sehat agan na 4 sehat 5 sempurna. Jadi yon na erodo makanan-makanan yang terdiri dari gizi 4 sehat dan 5 sempurna. Yang pertama angka makanan-makanan pokok tak. Agar Indo. Pastinya ya hede kan biasa mayandre. Apalagi kok pokok-pokok mapakwe dedi. Iya, pokok-pokok makanan Yandre. pokok. Iya, tenia makanan pokok berarti makanan yang paling utama. Iya. Yang katuna setawe Agar Indo. iya, agak senah. Iya. Angkat tuna setawe Indo. Iya Indo. Maka tahu Indonesia dan nama sana kode nandre. Oh iya. Iya. Pokoknya agi nandre pasti harus makan nasi. Dena le masuk aku dena mandre nandre. Maka roda dindo. Iya. Iya, itu naro rekeng sebagai makanan pokok na reke tahu Indonesia Iya, nandre di. Nandre. Jadi selain nasi rodo nandre, angka tuh gandum. Iya, Gandum. iri nasang tinggi mana rekeng karbohidrat na dindo. Iya Indo. Iya, angka gandum, jagung, sagu, singkong ataupun umbi-umbian lainnya. Iya. Iya, napa selain nasi rodo, angka tuh lauk pauk na, pakan Lauk rean na pauk. rekeng, pakan rean na di. Agama Iya. nang Indo. Jadi roda nak lauk paukna pastinya sesuaikan nih supaya ya roda asupan nutrisinya seimbangi. Iya. Si bawa bergizi dan termasuk protein. Iya. Jadi ya roda Indo kan ya proteinnya terbagi toy. Angka ya protein hewani, angka to ya protein nabati. Iya. Iya, jadi Maragai Indo hewani. Iya, jadi roda ipaselang-selingi rekeng Indo. Nako baja rekeng protein nabati, abajana protein hewani sih. Mako rodo iya. ipaselang-selingi rekeng ya rodo di. Iya. Jadi rodo protein nabati ya takut tanangon Indo. Iya, contohnya tempe, Tempe, tahu, napa nule toma daging manu, daging ayam, ya sapi ga, ataupun ikan-ikan laut, ikan Iya. air tawar. Iya, Si bawa nasanya rodo protein hewani contohnya telok aga. Iya. Agak piro Indo. Iya, ya mero kok isenge. Oh ya Merodi. Iya, kok isenge. Napa ya rodo selain lauk paukna, makanan pokokna pastina angka ya sepelengkapna yaitu sayurna, sayur mayurna. Sayur mayur. Iya, kaju-kajuna rekeng. Agak mana Indo. Iya, rodo sayur-sayurnya pasti nero mengandung multivitamin, mineral, Iya. zat gizi. Jadi contohnya ya rodo kaju daun yang warna hijau. Oh warna hijau. Iya, contohnya sayuran brokoli, Iya. kubis, si bawa wortel. Wortel, wasem iya. warna hijau. Nah wortel warna garo. Orange, kan sebagai pelengkap Oh Indo, iya. pelengkapna. Jadi wortel pelengkap midi. Iya. Pura nih mandre paprika Indo. Dek pa, maging ka paprika taga?
Dewa kutana maro. Iya, iya. Memang kadita sangkaman Rindo. De nang kawan re. Iya kak. Iya. Oh. Jadi itu tuh sangkaman Ri salat aga. Iya de nang ka. Apa sakit mata ko onglen Oh iya kan. Mega may balot di mau ko Oh mega ketemu kan gota Indo salat na balu. Oh iya ga. Sriwayo. Tanya promosi di tanya. Iya. Iya, jadi selain sengero do sayur mayur nah, angkat tuh buah-buah naga sebagai pak bisa bawa rek. Iya, agak maneng ro. Contohnya, agak sena Apel. iya, apel merah, apel hijau, pisang, pepaya. Iya, lanjut. Iya, napa ya rodo Indo? Ya, angkat itu manfaat nan aku ering-ering aga senero do makanan 4 sehat 5 sempurna ijaga. Pasti nang ka manfaatna. Iya. Contohnya mencegah kekurangan gizi. Iya tuh. Mencegah juga kondisi kelebihan berat badan. Contohnya reking obesitas ya gadi. Oh iya tuh. Iya, aku teratur mo ki reking rodo, iimbangi reking rodo buah-buah si sayur-sayur pastina mencegah kelebihan berat badan. Iya tuh. Pertumbuhan tulang juga bagus, apalagi anak-anak Dindo. Iya. Si bawa nasa mendukung pertumbuhan otak, apalagi tuh untuk anak-anak roda Dindo. Iya Indo tuh. Iya. Jadi Indo. Iya Indo. Jadi makukuangin nasa wate pataploni telu menedi salena tete 10 sedi. Iya. Iya, jadi iro sodagari nasa jaka kampan nasa lo masalah-seleng ate lo majumpa-jumpa. Iya, ata manina semai kunola arwa Sedi apa arwa 2 sedi. Nah dito lalo komen Dindo. Iya, no lema. Iya, salai jangan do. Oh, salai jangan. Ternyata 50 nih sedi menek. Isalena tete 10 sedi. Oh, ya tega salah. Jana studio. Oh, Jamna studio di. Iya, jadi aku mak itu anak sahabat macipin ini nasa waktu na loroy si waktu na Jumat aga Dindo. Iya Indo. Jadi makan jani pak ko masih mani. Terima kasih banyak untuk sini nasa dagare Romareng Kalingae. Iya. Ye acara nama Padenda tentu nasona Jumat tanggal asara Ula pitu tahun 2020 di jadi madam padampak ijalo loka ko sinina sa dagare jaka manasang kada data tepa sala tepa juru apa lo mana miala sipura no di gaga kata lainnya. Terima kasih banyak tuh untuk sadagareng pareng kalingnya ku daerah Bone. Bulukumba, Sinjai, Goa. Bonto agar Indo. Bonto Nompo, Kabupaten Goa. Polman, Nunukan. Iya. Palembang agah. Ya selama mana kemarin kalinga terima kasih banyak. Tolong aku kesetiata si bake bersama taku Iga Radio. Iya. Namu aga bareng kalinga ya rega panonton aku channel YouTube na Iga Radio baru. Terima kasih banyak maneng. Iya. Tentunya jangan lupa subscribe like si bawa share anggota tabagikan Nakotonga komen-komen toki agah nako iloki baca-baca ngadi. Iya. Jadi koma kitu Indo makanya ni pai koma si manidi. Iya Indo kalong. Iya Indo cening. Masih mapole pareng kaling ata maneng. Ibali barisalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.